ko Eva yafatanye uyu mukobwa, uyu mugore ngo ari kumwe n'umugabo we, niko inkuru ivuga. Njyewe Nyasafari wawe postinze none uko niko kuri guhari. Uyu ni umugore wiwe, njye ntabwo ndi umugore wiwe, ntiyagira umuntu uzongera kandi unyita Mukanzungu. Uyu ni Mukanzungu, uyu niwe Eva Banzungu. Njyewe ntabwo nigeze mba umugore wiwe. Njyewe ni umugore ku mpapuro, kandi n'izo mpapuro ngiye kumanuka mu Rwanda nzisinye za divorce. Ntabwo njyewe ni umugore wiwe, ntabwo njyewe ni umugore wiwe. Uyu ni umugore wiwe, kandi muteganyije baby shower iraje vuba. Ni inkuru benshi batari guhwema gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye bitewe n'amakuru ari guturuka mu muryango umwe, ariko uwo muryango ukaba uri kuzamo n'ubundi muryango. Ni imiryango ibiri itandukanye, kandi iyi miryango yose twarayimenye, turayizi ku mbuga nkoranyambaga, harimo umuryango umwe wa Eva wa John, kandi uwo Eva turamuzi cyane, yaramenyekanye cyane cyane ku rukuta rwa TikTok, aho yamenyekanye bitewe na content afiteho cyangwa bitewe na video akoreraho, zatumye tumumenya bitewe nuko azikora neza kandi afite content itandukanye ituma buri wese ashaka kumureba. N'umugabo we John baherutse no kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yamutwaye. Umugabo n'undi yari asanzwe aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaje rero gutwara umugore we bari barabyaranye, yaraje baranasezerana mu murenge, aramutwara bafitanye n'umwana w'umukobwa. Inkuru iteye itya rero: John yatwaye umugore we Eva muri Amerika amukuye mu Rwanda, akazamo n'undi muryango wa Nzungu na Nyasafari. Nyasafari yari asanzwe aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niwe watwaye umugabo we nawe amukuye mu Rwanda. Barakundanye, ariko umugore yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atwara umugabo we wari uri mu Rwanda, amutwara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niho bari bagiye kubanira. Amakuru avuga ko mbere y'uko bagenda, ariko Eva na Nzungu bari basanzwe baziranye mu Rwanda, bari ko bafitanye ubushuti busanzwe, bafitanye amanimero, bavugana ibisanzwe. Bose rero urumva baje kujyanwa muri Amerika mu buryo bwo gushaka. Baragiye bajya kubakaho imiryango. Ndakeka niba wibuka neza, mu bihe bishize hari inkuru yaje kuza ivuga ko Eva wa John cyangwa Eva yaba yaratandukanye n'umugabo we John. Amakuru yaje avuga ko yamufatanye n'undi mugore ari kumuca inyuma, kandi uwo mugore yari inshuti yabo, ari mu bari baje kumwakira. Amakuru avuga ko yamuciye inyuma n'ubundi ku nshuti ye. Biza no kuvamo kuba batandukana, ariko nanone tutirengagije ko hari amakuru avuga ko nanone umugore ari we waciye inyuma umugabo, yirengagije promise yari yaramuhaye nk'umugabo we, avuga ko nta wundi mugabo yamubangikanyaho nawe. Kandi niteguye mu bushobozi Imana kuzakubyarira abana bose wumva ushaka, kuko ndagukunda. Mbura ikintu nagukorera, mbura amagambo meza nakubwira yagushimira urukundo nkunda, ndarubona. Sinzaguhemukira, sinzagukundiraho undi muntu, uzahora uri wowe wanjye mwiza imbere yanjye. Aya makuru yayavugaga cyangwa ibi yabitangazaga yari akiri mu Rwanda, bari batarabana, aho yabivugaga, ariko ibyo yavugaga yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, babanye birahinduka, dore ko ayo makuru avuga ko n'ubu ngubu batakibana. Umugabo John asigaye abukwe, ndetse n'umugore we Eva nawe akabukwe, batakibana umugore n'umugabo. Amakuru rero havuga ko Eva amaze gutandukana na John ntiyigeze agaruka mu Rwanda, n'ubundi yagumye muri Amerika, ariko aho babaniraga muri Michigan n'umugabo we John yaje kuhava. Mu mutwe we akurura abantu bari basanzwe baziranye mu Rwanda, ashaka umuntu wamufasha. Urumva namaze gutandukana n'umugabo,
byasabaga ko nawe hagira ibyo akora, noneho nawe kugira ngo yubake ubuzima bwe bufatika kandi budashingiye ku mugabo, kuko umugabo ntabwo bari bakiri kumwe. Aho yibutse ko afite inshuti bari basanzwe baziranye nawe yaje mu Rwanda, ari we Nzungu, baba muri leta ya Maine. Yaje kumuhamagara amubwira uko bimeze, amubwira ko atakiri kumwe n'umugabo, amubwira ko batandukanye, amubwira ko ubu ngubu ari wenyine, byamucangiye muri Amerika. Yaje asanga batakiri kumwe kandi nta n'igihe kinini yari yamara muri Amerika, kandi ashaka kwimuka, ko aho yarari babanaga ko ashaka kuba yava aho yarari babanaga akaba yahindura location niba atakiri kumwe n'umugabo, sina ngombwa yuko bashobora kuba bagumana ahantu hamwe. Yahisemo rero kuba yakimuka, ashaka mu bantu baziranye, abona ko Nzungu ari we wamufasha kuba yava ahantu hamwe akaba yajya ahandi, ndetse akaba yanamufasha no kumenyera iyo location yari agiyemo, aho hantu yari ahinduye hashya yaragiye kuba. Nzungu rero n'ubundi bari basanzwe baziranye mu Rwanda, bose bataragenda muri Amerika, bari basanzwe baziranye banavugana bafitanye amanimero. Yaramufashije rero, aramuzana aramwiyegereza, dore ko amakuru avuga ko yanamufashije kuba yashaka n'akazi. Ubwo umubano wabo watangiye kugenda ukura n'ubundi nk'abantu bari basanzwe baziranye mu Rwanda. Amakuru avuga ko umugore rero yaje kumenya uwo mubano bafitanye, umugabo anamubwira ko yibeshye, cyangwa atangira kubona ko yaba yaribeshye, umugore ari Eva wowe atakiri ku rwego rwe. Urukundo rwa Nzungu na Nyasafari kwatangiye kuzamo agatotsi kazanwemo na Eva wa John. Iyi couple ya Nzungu na Nyasafari ndizera ko nayo muyizi, si ngombwa ko nayisobanuraho cyane kuko murabazi cyane mu maprank bajya bakora kuri chaîne yabo, kandi na Nzungu aracuranga cyane, turamuzi cyane, kandi ni abantu basenga cyane, turabazi, ariko cyane twagiye tubamenyera mu maprank bajya banyuza kuri chaîne yabo. Urukundo rwabo rero rwajemo agatotsi bitewe na Eva waje kubegera, ndetse agatangira no kwita ku mugabo wa Nyasafari cyane. Umugabo atangira nawe hari urwego Eva ari kumwitaho rurenze kurwo Nyasafari yamwitagaho. Ni inkuru rero itashimishije benshi bitewe n'urukundo abantu bakundaga iriya couple ya Nzungu na Nyasafari. Inkuru itigeze inyura abantu, ndetse abantu benshi barize babaye. Di couple yababaje kuba yatandukanye, aho umugore we yanabishimangiye. Hari ubutumwa yanyujije kuri konte ya Instagram avuga ko kuri ubu atakiri umugore wa Nzungu, ahubwo umugore wa Nzungu ari Eva, akaba atakiri Eva wa John, ahubwo ubu akaba ari Eva wa Nzungu. Ni amakuru rero benshi babonye iyo poste ye kuri Instagram. Benshi batangira kwibaza ko bashaka kuba bamuhakinze, aza nanone kuzana amajwi avuga ko ari we, ntabwo bamuhakinze, avuga ko ibyo yavuze ari byo, kuri ubu atakiri umugore wa Nzungu, ahubwo umugore we ari Eva, ndetse anatangaza ko benda kwibaruka mu minsi mike, bari buze kwibaruka. Eva na Nzungu baraza kwibaruka umwana. Benshi rero byabababaje, iyi nkuru yabababaje, aho iyi couple ya mbere yasenye, nawe bavugwa ko ari umugore waba waramusenyeye, none nawe asenyeye undi mugore mugenzi we. Ni inkuru itashimishije benshi, ariko nanone ni inkuru tugomba kumva tukayivuga kandi tukayimenya, kubera ko bose ni abastar. Ari Eva ni umustar, ndetse na Nzungu na Nyasafari ni abastar, turabazi. Ariko aho n'abandi bari gutekereza ko yaba ari prank, ariko bibaye byiza byaba ari prank, birabe ibyuya nibiba amaraso, ntibabe bashwanye. Biba ari prank ariko ntibibe ari ukuri ko baba bashwanye, byaba biteye agahinda, byaba bibabaje yuko ubwo byaba bigiye kwandika izina ko nta mustari wubaka. Ariko birabe ari prank, birabe ari wenda imishinga yabo bari gutwikira, ariko ntibibe ari ukuri.
reka rero dukomeze kubana no mu bindi biganiro. Mwakoze mu byo twabanye, ndabashimiye.